Kupina. Jedna šolja kupine ima 62 kalorije, 1 gram masti, 8 grama dijetalnih vlakana, 2 grama proteina. Naučnici su otkrili da kupine imaju najviše antioksidanasa od bilo koje druge testirane hrane. Pomoć vašem srcu. Kupine su bogate vlaknima koje pomažu snižavanju holesterola i pomažu u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti. Za vaše kosti. Kupina sadrži zdravu dozu vitamina K koja je neophodna za održavanje jake koštane strukture. Zdravlje stomaka. Jedna porcija kupine sadrži 13% dnevne potrebe za vitaminom A za žene i 10% za muškarce. Vitamin A pomaže u održavanju zdravog probavnog trakta. Zaštitite kožu. Antocijani koji daju kupinama bogatu boju nude prirodnu zaštitu od sunca, štiteći ćelije kože od oštećenja pri izlaganju ultraljubičastim zracima.